Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Binavê Xweda, temaşavanên hêja, şeva we bixêr, bernama Rojava Civakê dest pê kir. Îşev bi rastî me dixwest em mêvanên xwe li stûdyoyê bikin mêvan, belê ji ber ku qedexe û yasaxên derketina derve dest pê kirin îşev, me jî bernama xwe bi awayekî ji dûrî ve mêvanên me wê beşdarî bernamê bibin. Wiha rast kir mêvanên me îşev ji Rihayê û ji Mêrdîn wê beşdarî bernama me bibin. Nureddin Kosserî, Abdullah Kavan û Seyfeddin Gündüz niha li ser ekrana hûn jî wan dibînin. Her sê mêvanên me jî, mamosteyên me jî hûn xêr hatin, serçavar hatin. Belê temaşavanên hêja bi rastî qedexe û yasaxên di derbarê nexweşîna Covid-19 ku dest pê kirin ji îşevpê de ev meseleyek ku Tirkiye îro em serê xeber didin, mesela belkî sereketê xuya kirin, belê em ê vê meselê hinek bi pêş bernama xwe de xeber bidin. Lewra di serê em bêjin bernameyê de em dixwazin li ser mesela reform û nûkirin û çêkirina di hiqûqê de hinek gav têne avêtin li ser beyanatên Serokkomar Erdogan ku got divê em di aborî û di hiqûqê de hinek reforman bikin. Ser vê meselê em dixwazin zêdetir xeber bidin. Bingeh û temelên hiqûqê edaletê li Tirkiye bi rastî heta niha saxlem û wiha qewî nehatiye avêtin. Lewra her dem ser hiqûqê, li ser edaletê, li ser kêmasiya divê mijarê de tê xeberdan. Ev jî gotina Serokkomar Erdogan jî bi rastî îtirafnameyek wiha me re dikare bixwîne. Ji ber vê ser xeberdana wî de hinek xeberdan têne kirin. Lêbelê reforma hiqûqê wê çawa be li ser kesayata li ser hinek şexsa tê xeberdan, ev kêmasiyek gelek mezin e. Yan jî mesele ji mecra wê eslî didin dûrkirin, yanî ser şexsek tê xeberdan, yan ji ser sê şexsan tê xeberdan ku yek ji vana bi li ser îddiaya 6 û 8 cotmehê tê em bêjin darazandin. Yek ji vana bi îddiaya ku hinek sirrên dewletê îfşa kiriye tê Rojavê, Enis Berberoğlu, yan jî şexsek din dîsa wek Selahaddin Demirtaş ji ser vana tê xeberdan. Bi rastî em hinkî teeccüb dikin ser vê meselê. Yanî reforma edaletê ku Serokkomar Erdogan dibêje li ser van nava ku were Rojavê, ew ê pirsgirêkê ji xeyrî çareseriyê bike, zêdetir wê mezin bike. Ev mesele serî ewil em ê xeber bidin. Mêvanên me em dixwazin bi Kêkê Nureddin re dest pê bikin. Kêkê Nureddin edalet û em bêjin hiqûq li Tirkiye daîma kêmasiyê wê têne xeberdan. Li gor we beyanata Serokkomar Erdogan tê çi manê, yan jî lazim e bê çi manê? Rastî beyanata Serok Erdogan wexta gomeriv lê guhdarî dike, dengê min inşallah tê Baş tê keremkin. umûdekê hêviyekê didi meriv. Lakin wexta got meriv lê paşerojê dinere, li 18 salê îktidara vê hikûmetê dinere din bixabin mere bi hêvî dibin. Her carê ji xwe navê partiya wan hiqûq û edalet tê de heye. Gerek li ser vêna gelekî bisekin yana her wekî got li ser aboriyê, mesela aboriyê sekilî bû û heta anî dereca keşkê aborî bi cî anîn, yani Tirkiye heqîqeten ji cihekî kêm anîn cihekî bilind. Her çi qesî van rojana ev salekê dîsa aborî xerab bûyî, esnaf û ego bi maaş dişuğulin, ego hatina wan hindikê ne tücarê mezin, ewana heqîqeten niha jî aboriya wan wek çend sal berê xerab bûyî. Lê înşallah em ê bêjin ev ya belkî ji bo vê bapêşa Covidê wê heta ji bona ku sînor hatine girtin
هناك سبب وهنا أبانا وإن شاء الله مؤقت بن ودرباس بن وأبوري ساتشي بن أما حقوق وعدالة مثلا حقوق وعدالة وقتا مرا لباشر رجع حكومتي دنبي هر دائم البيانات قال لك تشي خوش قوتني اللي مخابن ده حقيقته ده هر ياسايا قانونك تشك جبونا إنسانك جبونا شخصك ويحطا جبونا چند شخصات شكل درخصني خلقي قال لك مزن ومقدوري حقيقي وإيجو بسوج وبسبب أمجك بافتراء هناك بافتراء استخبارات دولتي كتن حبسا مقدور بونه مقدوريتي قال لك مزن دبينين خصوصا جيكي مثلا بانه ايجو بخورتاي زوجين سوجك جينا كرني لحولي سوجك جيتني ادعاء سوجك تني اما جبونا رازي كرنا هناك ايه درفه هناك سازيه سيفيل لو رافي كاري افساد وفسادي لسر سازيه سيفيل لكن اجبو فينادو بيجم يعني جيكي بخيرا بأمره نتوي يكبوي قال لك تشتي نباش هاتن نكرن وحكومت جيكي سوق تزييقي بياها نكرن يك جوانا جيكي اف مسألة خورتي زوجي يعني انسانه قو بخورتاني زوجي بري حجده صالة زوجي وقتا تلفانا نر الحوري حقيقة سوجك جيتوني يعني تنو كاروان سوجا ركتبه تا اف اشياء نكريه تا حقسزي الجيراني وخا كريه يعني جيكي تا مالي هنا كاخواري يعني جيكي تا در حقي حكومتي در جبو خرا كرنا حكومتي بيحتاج بونا تشيكنه تشتن فعاليات كرنا ابجي كي الحوريه تنيه انسان معصوم بفعلك بكرنك معصوم وانساني واسلامي زوجيني برزا ديو بابي بو وزابه زوجيني تلوان دنر بالصاله حبسادن زاروكيوان بيوان مزندبن هرنو دكرين دنجوان يعني عرش آلاء خدي تعالى حقيقة ملائكة راح تسكرني للرئيس وحكومة بي راح تسناه حقوق وعدالة جوان ما يحولي هاد الشيء نجوب يعني آلية كدني مقدورة لحبسيده نخوشي لحبسيده طبعا مسألة قال لك مزن يعني إنسانية حكومة وسلوك رئيس قالك سبانا بس سكري بي طبعا تشلك اللي بدراهاني دي شهاتي سريوان شما حتى يقول نمرن قال لك انسان حبسات النخوش كتن نخوشيان مرن زفت كرن حتى نمرن در نكتن يا حتى يقول نهاتن بر مرن نكتن بر سكراتي در نكتن ام قال لك شو الجنازه وانا ان شاء الله وقال تعالى وان شهيد قبول بك ل مجاراه حقوق وعداله حقيقه نا حقوق نا عداله النيزي بانا بشترف حكومتي بله أبيها ماج حكومتي وإجراءات حكومتي في واردي بهذي دكي بله كي نورتين أمي إن شاء الله جارك تنجي دورة خبرداني بدنوه كي عبد الله من كي نورتين برسي براستي مثلا جوانين كود جوانتيا خود زوجين ام دخوازن لسرويش خو بسكنن مغدورين 28 سبات هنا مغدورين حادثه سوازه هنا اوانا يكايك امتكارن سري خبر بدن لي نهاد رايا گشتي ده وكي كتي خبردانيان جي براستي من نكار ميجنه ويا كوتنو و خبردان رايا گشتينه دهنك اكرانان ده كتي خبردان رفورما و نوکرنا عدالت لسر چند شخصا کو تی خبردان اون چوا دبینن اون چوا الوی مسئله دن هیرن گلو فکر و رامان حکومت جی دوی هیلی ده یعنی او چند کسایاتین کو بین بردان اویا جی رفورم وی بفهم کرن يعني براستي معلومه سرو كومار دو حب تشكوتن يعني هم دواري ابوريه دي هم دواري حقوقي دي قوتن امي ريفورم كي لدارخن افي اجي مره فهمت دي روجي بيش دي مجلس هم دواري ابوريه هم جد دواري ريفورم دي وتشتن درباس بن
fakat çend kelam az xwazim de haqqi aboriye bibêjim dûr derbas şiwarê hukukê bibim. Malûmê we ye aboriya Tirkî salê paş de bilhassa jî ev dolar û euro û zêr pir biha dibin. Ji ber vê jî heyata insana yani tamamê ihtiyaca insana yani ji medbexê bigir heta libasî insanî tamamê ihtiyacê insana her tişt zêde bû. Hükümet veya dibîne. Hükümet ev nexweşiya di navbêna millet de û dwarê aboriyê de sıkıntıyê dikişîne hükümet ji ber wê jî ji ana de belkî hesabê hijil bijartina 2023 dike. Fakat ev reform dwarê aboriyê dibê çû xasî cî bigire heqeten ew jî li ser vêya gerek mere tefekkür bike. Peyvek Demirel hebû keke Fatih. Bala min dikşan divî wextî de Demirel digot siyasetçê gi beroş wî nequlipîne tuneye. Siyasetçê gi beroş wî nequlipîne tuneye. Wexta tu ewlî lêt neret ya tu dibê çi alaqa siyasetçî û beroşê hevre heye fakat tu li heqîqetê wexta dinere yani gi beroşa millet bi rehetî gi neyê kelandin ew siyasetçî çû xas jê hatî be. Çok az gitişt guheran dibin jî gu wextek beroşa wê wexta bi rehetî nekelandin tu nere wî siyasetça dixulipînin. Yalnız qenata xwe vê de ra dibêjim. Yani heta 2023 yani gitiştin diwarê aboriyê de dibor li ser beroşa millet de li ser bêrîka millet de gavin nayê da neyê avêtin gi rehetîk çê nebe heqeten ew jî evê tiştî dibînin. Ev reformana çi ne? Duvarê aboriyê dibê çi gava bînin ev ya pêşte em ê bibînin. İnşallah ji bo selametiya millet, ji bo em ê bêjin refaha millet, em ê bêjin ji bo aboriya millet gavnî dîtbarê baş bibêjin gelek tişt me re kare ser vêya bêje. Fakat duwarê hukukê de birayê Fatih ez vêya bibêjim yani çi wextî heta damezrandina Cumhuriyetê û vir de çi wext kîja hikûmet hatiye duvarê hukukê de fakat durvexta li vêya dinere yani li van partiyana gişa dinere nere duwarê hukukê de gavê gi avêtine xwestine bi sîstema gi mejiyê wan dixwaze bi wî şeklî pêvgirê bidin yani bi xwe vigirê bidin heta belkî merê kare vêya bibêje malûm we ye di dema paşiyê de AK Parti jî di warê HSK de gavin avêtin yani di warê hakim û savciyar de di warê hilbijartina wan de bi çi şeklî van insana ve bên neqandin wî warê de gavin avêti bûn. Wexta tu vî çavî li hukukê dinere hakikaten Türkiye di pirsgirêkek herî mezin re derbas dibe. Heta ez karim vêya pev girêdim yani wek cotikin aborî û aslında hukuk jî pev girê daye. Yani gil dewlet ki hukuk serbixwe gitune be duwarê aboriyê jî adaletsizî çê dibe. Fakat îro pir wekte got ser sê şixsare ev hukuk û reforma wê girêştexilan evet beavetin. Yani siyasetçi sual kimin? Yani duvarı işte hukuk ede, gavê gibi avetin ya da ev gavê hatin avetin ev hukuk serbixwe ginay avetin şvi siyasetçi hatı bu sual kirin ve derana xwazin navî bêjin ew siyasetçi ev bersevda bû. Got ev partiye gi beriya me gide bas bû. Şewa hukuk bukun. Em jî bir şekli pê îstemal bikin. Her du jî şaşin. Yani partiya gi beriya veya me bin xeta kir bi duwarê hukukê de nay wê mana gi partîk diwere ya da sistemek diwere vê hukukê bi xwe jî girê bide nay mana wê veya jî rast. Yani ek beriya wê bi vî şeklî pê îstemal kirine bi xwe girê dane şewa şaşî kirine îro jî veya bi xwe girê bidin ya da ji bo tiştina gi gavna bavêjin veya jî şaşî. Ew tiştê te got wek 28 Sibatê wek ev mehkumê gid hefsê de wek em karbên dawê Sîwasê aslında herkes di nêrîna xwe li mesela dinere. Herkes di güzilka xwe li meselê dinere. Herkes di paca xwe li meselê dinere. Em dibêjin ev hikûmeta hatiye bi navê oldartiyê hatiye. Ev hikûmeta hatiye
برای انسانی دیندار اولدار هاتنه ev hükümeta beri her tiştî ev kesê alî kartiya wî kiriwî hêvîk jê heye gide hukûqê di wexta reformekê bike berê van kesanê gi mexdûr bûne bine em dibên van însanê gi mexdûr bûne nek van însana sûç darin de em dibên bira torpîlkê wan re derbas bikin nek van însana sûç kirine de em dibêjin bira sûcê van însanana بله هات فهمی که عبدالله beri bir davası bu vi varidi yani gerek beri her tişti ev hükümet ev kesi ev anine iktidarı van kesana bibinu li gor ve vaqta de hukuk de gavet evan kesani mağdurji bin de berçavik که سیفالدین جوی گوتن و خبردانا سرکومار اردوغان و چه درخست گلو هیوی یک چواهیه کد عدالت ده رفورمک بیکرن که سیفالدین دنگی و نای راستی جاره کدن خبر بدن دنگی و نای که سیفالدین ام که نوردین را دوام بکن پرسکری که دنگی که سیفالدین ده که سیفالدین جاره کدن خبر بدن دنگی و هات کرم کن و سوال فهم يعني براسي سوال فهم کرم کن دنجيم دوباره تيمن انكي اكشهب يعني يارجي حوجيه بله کرم کن وقتك يارجي سربخبه وجهي وحق في انسان tam بدوان اذا ما maalesef yargıya Türkiye yani daraziya Türkiye dibin bandora siyaset edeye yani ki ilan siyaset besar bikeve ve iktidarı لوی داره دراز دکوه بن باندورا وان يعني هلا خصوصي بفي دمي ويوند فيجن جسري وهي يعني بيدا بتاقو أقابي حتى ابتشتهان وهاي يعني دراز دبن باندورا سياسة ديه بو خاطر دبن باندورا سياسة ديه كيدان سياسة مدار تي اقتداري لغور فهنك إنسان دور خدجوينه ولغور درجوانديا فدرازي بجيوه دينه إذا حقيقة إلو دناف ملت دنگك بلنت يعني باوريان ملت وقت ليكولين كرنه جسدي سي باوري بيا درازي هي جسدي حتى إدي باوري بدرازي نمايه دوغان دخوازه وقت هيوية كي بدا ملت بأذيل سر درازي رفورمة كي بكم بس دفده هناك بسكريك هنه إلو حكومتا كنها نبس ريقتن دحر شريكي وجهنه وان شریکی وی دخوازن دوی رفرمان نو ده ظلامی وان تیده جیوه ببن وقتی که ظلامی وان تیده جیوه ببن ابسکرید اوی تیقات چارقاچ اوی زیده ببن حکومت جیوه زانه وقتی که چه دمی اردوغان دعوا رفرمی کر بالا خو بدنه باقچلی یعنی شریکی وی ای بچوک باقچلی چکر چو زلمه خو عادی چاقجی شاند سر CHP yani çiğ kuvatamın beytire havcaya da hükümeti de banduramı beytir hebe. Yani bu kadar tesiri ve zedel ser hükümeti hebe. Ve taxwa vak nişanda yani birası eviya ev tehdita ku çaقجی Kemal Kılıçdaroğlu şant ya de paşte aslas Erdoğan'a vak biji az kuvveti mi havcaya da hükümeti de kuvatan bitire yani ev dümehe tegotun be evi veziri ekonaha hükümeti de evi parayan be guhertin vakti be guhertin evi davet bahçeli bu kaze ku çendin wan bukul bilser partiyavi yani destivi zeda kuvveti bebe o vet kaze Erdoğan jibo hatırı ku re nedavi yani are der perçavi millet rüyü şirin diken ki hoş şagrin ama دپشت او که دجی نقاش لهب دکن رولش هدو ددزکی جبو خاطر که تسلیوان دفته زیده ببه یعنی حتی هنک سپور دبین احتمال هیه که اپ سکرک زیده ببه
تو بقي نجي 2012 2022 اوی حکومت هر هلبجاتنا که زوبه و به اقاب به هلوشاندن یعنی اگر سری دو مهت ایگوتن ایدا پسکرکاما آکل سر درازه ام میکی بین زمان براستی ایرو درازه ترکیه وک انسانی ناموسلی و انسانی مسلمان نابینه من بالا خود بدونه ایسا 28 ساله انسانی مسلمان باورمندن تو خسروانه گشته تو انسانا صرف جبو خاطر که اف دولتا کمالیت افترا افتی سروان işte 28 Şubat'ta به گرفت و چته فتوی بن افترا افتی سروان ایسال 28 ساعت و دنگیوان درناکه و دربه یک یاد دویا جبو خاطر که هنک خورته ما باستنه که جیانا خواه به ناموس بدومینن işte gotiye bira pilakama namusama بعد مالama da be amjavda haz bikin amzaki wa çe bikin zaki wa ser işte koka wa berjawan asli wa am bilim bikin jiyanaki waha tercih kirne jibo khatib ev jiyana han tercih kirne ev devlet wan ceza dike halbuki ev khorte han haşa cemaate ku bevdura zinay bikirna ku bevdura mare ladun ne bir yana ev devlet wan bikir taca sari wa yani devlet ev daraziya han cümle dü tiştaya yek cümle insanı oldare ya da dü cümle insanı namusliye. Mınar? Beni. Degravi mego numan kutu eviye ve roje ageda gote mego insan gidindar yani. Bülent Arınç. Ama abdüllerin şunak insanı Müslüman bine zaman şunak insanı namusli bine zaman ki aynı zaman एक तस्वीर खुना मुसलमान दाये एक कत्यामा मुसलमान अमरे मुसलमान दाये चू वे इंसान आनी जमान बच्चा वे आनी जमान वक्त भी मासूम दान निशान yani ve insana ki berangazı xudeyi sanki çok saray ne bir şey tutkasi eviyad mala xor rüştiye ev devlet ve tadil lekin yok hapsi yani pari ki vicdan ve merhamet dili de habiya pari ki din اولداری ده خشیو ده هبیات قلبی ده هبیا و اول وان انسانی نهاد حبسه دنه یک ناویان ابراهیم یک ناویان عبدالله یک ناویان محمد و وان انسانا بین زمان و به جبرائیل مسلمان اوی ثبیت حیثت حبسه دنه حوجه وان انسان دخن دربه دنگی وان دخن دربه اما مخابن حزاجر مخابن دنگی کی ناوی کی گوته ناوی یک سرکی قاتل آنی زمان Sakit Demirtaş naviyo aynı zaman ve peşiye kurbanca da nişandan ya da dolayı Osman Kavala ev iskerekan ak İstanbul bir saruki var tahtibi ona aynı zaman ya hükümetler para şermeki mezini yani reform köçe beke evvel gerek evet Bülent Arınç hükümete xapavişe millet bide evlehi بجوای انسانی خراب مدناف خدا خصیه انسانی ایدی انسانی خراب دناف متنایه از انسانی باش تخ حکومتا خو و از بیوان ری بمشینم یعنی اب حکومت چوا انسانی وها دناف دحوینه و انسانا چوا دهلو که دکسر مالکارا دکسر ترزونا و چوا وان انسانی که تسلیوان خوینا مسلمان ده ناوی وان بلند بکه چوا وچ چه دیله براستی از عجمای دیبینم بله yani hükümet gerek küme xatık ber sayı xwe yani benavi Müslümana rayjmet azın be em oldarın em insan muhafazakarın be muhabın vakti iktidarı helbijatın da qade insanı xarab dikin tacat xwe yani havce detemej ve işte de helbijatne de jibil van nekin yani hükümet de em peçi fazın ki ve xalatiya xwe rast yani براستی محقق لسر به مسئله لازمه حقوق ناس خبر بدن و جواک ناس و سیاست مدار نویسکار خبر بدن طالب و خواستنا رایا گشتی پیش حکومتی خن يعني قسمه که ما بحث کرد لی پر زیده ام لسر وان کسین که بحثا بتني چند شخصا دكن ام نسر وان پر نسگنن زيدتر ام نسر حقته ده عدالته ده دارازه ده او
سیستما حقوق ده چه پرسکری کنه ام سروی هنک خبر بدن که نورالدین براستی دمک دریجه اف مثلا او جوانین کو جوانتیا خود زوجینه و بونه خودی زاروک و زیش بونه خودی عائله پرسکری که کتنا وانده تنیه دمک دریجه سریتی خبردان و نه شخصی که نه بین شخصن نيزي 20,000 كس يا راست يا نجيب هواي كي جوي مجاري مغدورن لورا دو كسين كو زوجي بن بتني او ناين جزاكرن ظلام تي جزاكرن باوي تي جزاكرن خزوري وي تي جزاكرن زاري وي بي باو مزن دبن دمالي خوده عائلي وان اقربي وان تأثر دبن اف مسألة لغور و اجاندا حکومت ده هیتنه یعنی لورا جار نادنهرن کو سر و کمار بخواه مسئله تینه روژوه هیویا ملت چیه جوه رفورمه؟ بله راستی هیویا ملت رفورمه گلک لورا احتیاجی ملت بال و عدالت گلک زیده ای جبر ویجی هیویجی که گلکی مزنه و هیویه هایی حکومت چو قیسی وینا دبینی گرک مرور سر وینا بسکنه حقیقتا حکومت اگر پیش روژا خواه اگر تفکر بکه گرک گوه خواه بده خلقه مقدوریت خلقه به عدالت ایمار بکه مقدوریت وان چاره سر بکه لإيرم واي أم دنرن كي عبد الله جي كي سيف الدين جي بحثا عادتها حيلة سرايا كرن إشتا بيشارو جيدي واي وي هل بجارتنك چيبه حاضريا بينات كرن يعني جي كي هناك إنساني جو نابو دنگن ناب دنگيوان قلقي دردك هذا أوانا پیشی و جوی پاکتا حقوقی جوی رفورما حقوقی گرک بیم استفاده کن او جی استفاده بکن لسر وانا خبر ده حکومت هگر دنگی وانا بخواه جوان را بخدته بیقیم بکوه دو جارا واندا بکه جارا اول اف حکومتا هانه جبونا گو بنیتا بب دنگ مظلومه دنگ خلقا نه دنگ بسر کتی دنگ ایگو مقدور سیستم و رژیمینه بوینیتی حکومت یعنی سر وزیر سر کمار رئیس پارتیا خو آوا کرد و پروپاگاندا خو جی سر وینا آوا کرد و خلقی جی جی یقین کرد لورا او بخو جی اگر چوکای سی هندکه کی جی مقدورک بو کتبو حبسه جبر خواندنا شعرکی بلکی وانا هانی حطانها لگور کرنی آنها مرکار بیش و هانی وگو عادتها یعنی پیلانک بو لورا خلق جبیرا کر بشیات سری حکومتی 18 سال تو سری حکومتی و تو ادعایا گو تو عدالت تأسیس بکی تهاتی سری و هر جاره تو هنک انسانی بسرکتی هنک انسانی گو بنابو دنگن هنک انسانی گو یکی تیا اوروپا لپاشوانی یا تا امریکا لپاشوانی وانا خلاص كيف باكيتا قانون ونظام جوانا رد او جي استفاده لكن وخلقيه مقدور حقيقه بيصير جهه خدي لبندا بهارك دنيني قالوا كانجي بهارك بسر مدبي قالوا سرو كومار سرو دينا تمام قوتا دولة اتريكي قالوا نخسن دسيقو ايدي لمجي بنر بريخو بده مجي كي بتشيكش برچاكش حق وحقوق بسر مدجي كي بباريني لفينا هاني دنر خلق ده هيديه قال لك مزندن اللي مخابن وقف بسكادج ميقول باشا روجا حكومتي عينك جبونا باشا روجا ويجيكي از ترسم قديسا باكيتك حقوق وعدالتي جبونا ايه بسركتيني ويقول حبك كي منفعت اواني مادي آبوري كتير تالوكي يهوتا بردفكي هناك قوة دربنة تركي بردفكي وانا عادتها وانا خلاص بكي اگر تشتكي بي شكل بكي حقيقة مقدوريتك قال لك مزن
چه بکن بله. مقدوریت هم از ایشی و دوان 2023 ده اف هلبجارتنا گوته بحثاوی دکن هگریه گو پیش و نیه بله دوینا دوی او بخوا ببینه و بخوا مقدور بکه لو راحو ایدی طاقتا انسانا طاقتا مقدورا طاقتا خلقی ای ملت نمایگو حبکی فرصتك دني مهلتك دني بدن حكومة البيان حكومة بخوازقو إيشكي باش بخوابك دليوه بوي بشوته بخوازقو بكي هدفي خوي 2005 2030 فردور ده gerek پیشی دوی پاکیتا هانه ده گوه بدن مقدوریت خلقی نخاسم جی مقدوریت عوام خورته گو زروجینه به شکل حلال به انسانی به اسلامی و دور جی وانه حبسه ده هاتن رزاندن به افترایا و حکومت و تمام اندام خواه جوینا امین دانا به افترای فتو یا تا به افترای دولتا حکومتا بریا خواه بله شناخم سوجي فتو لورا فتو پرچاک جو حکومتا بریان ها كيكي عبد الله سروي مسألة قال لك مقدوريت شكل هنا سروي مسألة ايدي خبرداني و چهبن كريمكن خبر بدن سر مسألة باكيتا رفورمي كود عدالت ده سرتي خبردان راستی که وقت مکوت شبک عدالت امی ببیشن خواستکا ملت به یا ده حقیقتا رفورمک به چه شکلی به مرل گرک حساکای بنره حاکم و ساوچیا بنره چونکه به دو شکلی یعنی به دو امی ببیشن چشیتا حقوق تی آویا کرن یا ده امی به رفورم تین حاضر کرن حقیقتا گل احتیاجا گل خواستکا گل امی بیجن هی لگور و رفورم که حاضر کرن یا جی امی بیجن لگور خواستنا امی بین ای اقتدار ای سیاسی دارزان كيكي عبد الله وشان دم برسكريك دكشينن فهم بكن برای چندی فقط باشه به بازدید کمه هیده آنا چه که کفاتی آنا باشه كاد ام جارك تنجي تكرار بكن قوتني اخوة كريم كن دنگتي كريم كن دنگم خوشته که کفاتی خوشته جانا قد به كريم كن شبو مثلا شبو يعني سرفل فيها بنره يعني ما بيجند بازدي تير ما هيدا ضربه لدار كتا و سركمار چويرو اللي اقتداري يا دا ايد هسه كايد وكي بانا بله ام كيكي عبد الله هذا الرفورما جيرو ام بحثا ويتكر معلومه ويه حقيقة حلاب كن كيكي عبد الله وشاني دا ام برسكريك دكشينن كيكي سيفتين ام بوا دوام بكن سروي مسألة ام خبرداني خوي داوية بيجن ام مسألة ددي امي ان شاء الله دست بكن نستطيع خوجه دبي دسكتي مالاوي جیرانی تن جر دبیجن خوجه دبی یک جر دبی تچما دری خواه کریشتیه یک دبی تچما پاجا خواه کریشتیه یک دبی تچما کره خواه گرینه دایه هر یکی چیزی دبی نتیجه خوجه خواه عاجز که دبی ما خود جوارا دی به موقع هیچ سوجه دتنه ما هر تو ما از سوچ دارم یعنی دبی ای سال 18 سال اق پارتی دستری دایه یعنی حقیقتا ام بالا خواهدن ای سال 18 سال او یارگی او دراز یعنی آوانه بیه هر تم تسکرک دبن باندورا هنک چیزن ده ام دنرن یعنی دبی فتو هاکری فلان کدو هاکری ما هیچ سوجیوت نه ما حتنها هیچ منصف خنا پرسن گلو ما دکده خطا کریه یعنی لعینک الخیم ده بکن ام ملتی هان هوار وانا گلو دنگی ملت دیو نایوه یعنی هیویان ملت به وقت ام ونک نه ام قال دکن وان قرته به اصل خو لسر ناموس دیوجینه لسر
رفيق زوجينه لسا كم شبيق زوجينه حكومت دبينا دبي وقبحات كريه كن شما زوجينه حبلو كيفان خورتي كو حجدة صالي بريا حجدة صالي زوجينه كيفان خورتا نزوجنا خرابي بكرنا وحكومت تو اوي بوي دنيا بردري وان كو دي باويان تعديل وانك منر حوجية حكومت دبرد كمي خطي خبر خو يعني ملات نها لسرفت اشتهان دقازاك دنجيح وان هر حكومتي وحكومت رفورما كي لسر دارازي بمافيك مافي وان بجيبه ببا برينجي يان وهانا به يعني دبيه بجارتنا بيشي ده دنجي ملات كي ببيسه اوي ملات بريخو بدوان يعني يرو اقواتي برا نبجا الحجاز صارم اذا بين شاهدين بسبب بخم برا افتشتا هيفي الخانك يعني وكي نها كي عبد الله قوت يعني بروش هر تشتيد قلبينا براستي ملتي مي في دري خدي ناموس يعني اف دما اق بارتي ده جبو خاطر بعد قلت بارتيا اق بارتي بارتي كي اولدار پردنگو خشي درت خصن لام بالا خدنه حكومتي بالناموسان ملت وقت ديزه يعني شما وان خورتك بالناموس زوجينه وان جزاء في يعني ملت وان تشتا فرزور وان داره ام درام ملت دگرن بناوی سازیه ام بالا خودنه ملت جوید شی پر عاجزن يعني هناك بجري زلامي مزن بجري قادكن يعني دبي امريكا دقي خو بكن جبنا مسافه دبي امريكا ني مالا خو ببن دبي كچيمه ايدي تسمچونه يعني ملت فرهي هوار غازي دك حكومت حوجه كو تسيقش جي خدرخه انا ام بنر حكومت دنگي اوروبا تخغي خو دنگي ملت نخغي خو جوي شاشي حوجه حكومت وگره بله حكومت ونگره يعني اوي ملت جبجه بس يكي عبد الله ان شاء الله برسكريكا ما قضيه بكرم كن ونجي ما خبردانا وبريبو استغفر الله كيف فاتح يعني ما قوش بو اصلا دارزاندنا تركي gibi فهم كرين denkte ne var? بله Yani şbu darzandın darısı ya da hukuk ya da ev reforma gamana bahskin gibi faham kirin mego em habbik ki nezika xo binerin yani tariha nezikdi apazet girme hebne malumu ve şehsekayı biseda hatta askarım ben behazar hakim ve savcı cihat navat. بله Peki depazet girme hedi depazet girme hedi ev darbe biserketa bu seroklar tekata hapsi ya da reforma bahsedikin ve keder kısa lügoç ve tekata bu çez de adı beşim yani hükümet şabedit lügol oldara o ek bir adı hediydi divan mesela adı hep kimir neptir sandım yani siyasete hükümet rastiyez vakta dişopinem bir gellik meseladı dugav peşti yek bişündü dugav bişündü yek peşti siyaseti göre demeşinin yani de mesela mağduri de hafsadişi de mesela prani de van xorti nebun amire wan hijde sal hüfde sal gepevr zevcine ve derada karar isten hatta seru komar derket ara köbe balave çıgot bu ev mesela mene erkek tamam televizyon adı bu ev mağduri de hafsedi zu zevcine cabu mesela me gavık javetin ve gavet gavet no peve ev kesi düşmananti ya vidikin vane ki çepgir وقتا گش دسته وان به و د کفچیک اف دوی بخنقینن افانا کرن لولو بله که عبدالله خودش و رازی به ام جبو ایشب ام ایدی خاطر شو بخوازن ام وبره بکن لورا پرسکری که ده وشانه ده پرسکری که تکنیکی هیه مالا و آبا خودش و رازی به اهلا و سلام سر شبکه که پات تشمنش هر دو میوانی مجز پرسم سر و مسئله خبردانه و مان گلو کن بیجن ام در باسی مسئله خویدن ببین
راست يعني امند مقامي جو مركاري بجي حكومتي نصيحتها بكي امندوي مقامي دنه اما محقق كي خلق ناو ام دوی مقامی دانه ماموسته یعنی ام دنگو ام دنگی رایا گشتی دنگی قامویه ام جی سری خبر دادن یعنی ام خدوی اوی ده نبینین یعنی اگر حکومت گه بده خلقه مقدوریت خلقه جحوله راکه چاره سریه که مقدوریت يربينه وإن شاء الله سأتشمع الدنيا هالبجاتنا الدنيا ودي ساب سر كله أما وقتاقو جه ند خلقه جه ند مقدوريت خلقه مقدوريت خلقه چاره سر نكي جه بده إنساني بسركتي إنساني جو بدفكيا أوروبا ويعطى بدفكيا أمريكا ويعطى بدفكيا چپگیرا دیگه گه بدوان جبوناوان لچاره سرینا بگره یقین گانج که به حیله سرای تشنا بکه یقین بکه وین اخلابه هیویاگو خلق دنگی خو بدی رای خو بدی دیسا حکومت بسرخینه و کم به هرجی که آنها لگور مروت بینه نباشیه که دولت تغییر یعنی جمله تغییر لورا وقتا الپارتیه گو احتمالا گو بسر کبن هبه دلوانات نره کسی که گو کاربه به دولتا دناوا هر چار دوره وی بدجمنا هاتن پیچان بلید نره انسان دنه گو به دولتی خوشک بمشینن ظلمه بهتا تعویزا ندن دجمنه به دولتی که من جبر وی که حکومت گرک لخلقی خود نره تو پیشی بقوتا خلقی بقوتا مقدورا بقوتا بكسا ايجو دنجيوان ندش حكومتا بقوتا وان هاتيست تو وكيل وان لازم تجن سر نافيوان بخبت مقدوريتا وان چاره سر بكي بيا امريكا بيجي غوفينا بكي ويب سيت كيف غوفينا نكي كسك الى الابد سر حكومتي سر تحت حكومتي نعم که سیف الدین اونجی کارمندک د نخوشخانه ده های و جوه مسئله زیاده ترجیح هیه نخوشینا کو ایرو تمام دنیای خستیه بن اسارتش خواه وها دهات تخمین کرن کو دمه هزوستانه ده و او نخوشینا کووید 19 کو هم دبیجن جاره کدن زیاده ببه لورا هنک شرط و مرجع کو و نخوشینه زیاده تر دکن زوستانه ده هنه نک نخوشینه دن هنه و زیاده تر ملت ده خانیادات کارگهادات جیه گرتی دنه جبر و او نخوشین جاره کدن زیاده بو جبو ترکیه او مجادله به نخوشینه را ونچواد وینم و پیواجوه يعني براسي نها وقت دقوتن محكي بيت دقوتن دقوك يعني تكب مها قاسمي او امري زياده ببن بله يعني وانت قلت انسان ايك ببن او زياده ببن لما خابن ام نهاد نرن ايكو نخوش تكبن وق بيتر تكبن يعني بري انسان ايكو نخوش كتن حزار وان بو دوره حزار دبو نحسد بو حزار بو محكي بري ام نها ايرو قاد نرن 5000 در باس كري ايكو نخوش تكبن ايكو رحمه ذكرن بمحكي بري جي پازده بگر حب 20 و 25 بود بنا به چون دهاتن روزانه ایرو امدارن ایری بسر تدیکتی سدوسی تو چلی قالدکن یعنی براسی وانه ایکو نخوشی وان جبره وهیه نکوش قویت ام ببیشن ایک شکل وان ایکو کانسر هبه ایکو کذابا وان سپید نخوشیویت هبه ایکو گرچکی وان نخوشیویت هبه و مخابن نخوشیت نه ایک وانه گران کو وان نخوشیوان هبن حوجه کوخه بهتر بپاریزن یعنی دولت دبی ماموره ایک دو جمع شغل که نخوشیان گران هبن ای عصیده کارن نشغلن و معاشه خو بگرن و دمال خورن و چتا چیکری اف چیکی خوشه مخابن حوجه لسر ملتی میهان پویتقه کی وروه کی به جدایج بده چیکرن یعنی ملت küçük tesis کرن او قاسی دگره درو دورا دگرن لو باغ باغچه دگرن ام دنرن لوان اوتلا لوان دیسکو بارا وان جیکو ام بجن سکولرته دجین یعنی تو وان درجه عیار دکتنه ایدی نه سوسیال مسافه هیچتنه
نه قاعده قرارش نه هم نه حدود نه من بالا خو بدن جسری کو قانون دکتی حتی نه لجامعه لمزگفتا الحمدلله çok şükür insanı oldar insanı dindar divan tişta da per hişyarın per nezi hevnabın maske xajtese xadar nakın juriye xadar nakın devet işte per hişyar kerin ama var insanı seküler la jiyana xwe rahatiye digerin kefa xwe digerin van insana li tatîla be li otela be li cê gazîna wan be li vê de ra yani sosyal mesafe nehişte û nexweşî bekî bi rastî ku lêkolîner vê îşê de bi ser de herin bekî nexweşî cisedî heftê ji van insana peyda dibe yani hikûmet hewceye van insanê ku dibin çapkaniya nexweşiyê bi ser wan de here wan derdest bike ku nehîle di nav milete pir bigerin û îdî wek Çîn wiha kire Çîn di du meha de negeştê meha ev nexweşiyan tefand yani hewceye ku yan çek ve qetî bêkirin yani ku stayî yani li ser tedbîra lazim e hinek zêdetir hişk be zêdetir hişk be yani ne hişk bese ku ev millet bêje aboriya min kêfa min rahetiya min berjewandiya min ev nexweşiya vê hawê nay asten kirin yani bira milletê me viya baş bizan be hewceye mehekî mehunî ve çi be di mala xwe rûnên kes neşoğle dernek derber nanê xwe xwarinê xwe bi hawekî temîn bike ji bo xatir ev mîkroba han bitefse ku ne wiha be ne vê îşê xwe bibim ne ji rehetiya xwe bibim ne ji bertîla xwe bibim ez ê ji her çî bigim û vê ji vê nexweşiyê dûr bikevim tiştek wiha tune ye yani ev nexweşî îro çi dixwaze di nav me de heye û bixa bijî em dirin ev nexweşî li me de be û maalesef însaniyê ku em ji wan hez dikin di nav me de yek bi yek her wedere em pê dihêşînê jî yani hikûmet hewceye divir de hinkî disiplîn belê kesê fedîn mala we ava deman averê hatiye înşallah piştî naverê em ê bername xwe bidomînin. Temaşavanên hêja em carekê din pêşberî we ne bernama Rojava Civakê di dome qismê ewil de me behsa li ser xeberdana Serokkomar Erdogan ku got di hem hukûqê de hem aboriyê de ji mer lazim e ku em reforman bikin aborî ji xwe hate fehmê ekonomî yan jî îqtisad tengastiyek de ye bi rastî îqtisada Tirkiye li hêlek em bêjin sernexweşîna Covid-19 li hêlek jî ji xwe di van salê dawiyê de Tirkiye daîma ji hêzên derve şikayet dikir ku li ser aboriyê dixwazin me deynin ser çoka. Lêbelê li ser mesela di hukûqê de reform li ser çi hat rojevê rastî ser vê em me xeber dida di hukûqê de reform lazim e bingehek wê bi qewet hebe jêre û lazim e pirsgirêkê di hukûqê de bêne çareserkirin ji bo hilbijartina 2023 ji bo hikûmetê ev wê pir bi qîmet be wexta ku mexdûriyet bêne hilanîn em dikarin behsa kesên ku di ciwantiya xwe de zewicîne nêzî 8,000 însan mexdûrin mexdûrên 28 Sibatê hê qismekî ji wan di hebsa dane mexdûrên hadîsa Sêwasê qismek ji wan di hebsê dane û gelek mexdûrên din cemaata Hizbullah, İbdace û hinek cemaatên din jî li ser vê meselê mexdûrin. Mesela me didiya jî mesela nexweşîna Covid-19 mêvanên xwe re me ser van xeber dida Kekê Nureddin Qoserî û Seyfettin Gündüz. Kekê Nureddin bi rastî ev mesela nexweşînê ji xwe hêdî dengê piyê wê dihate piştî ku mehê zivistanê dest pê kirin her ro Tirkiye nêzî salekî ye heşt mehe ku vê nexweşînê hatiye Tirkiye her roj
وزیر تندرستی یه سالق باخانه کم بیجن رقمان پارود که به قمویره رقم هر دچه زیاده دبه ایرو لگورادو 200 300 400 زیاده دبن و پیواجوی اون چوا دخوینن و براستی سروی مسئله تشتی کش دسته مواره لازمه بکرن یعنی ام به تمامی بار و نخوشین ندن سر پشتا حکومتی جی یعنی ملت جی لازمه تدبیر خوابستینه اون چوا دخوینن راستی و راست بود تثبیت راسته تشتی گل حکومتی دکرن همه تشتی گل خلقی دکرن همه هر کس حکر تشتی گل تی سروی لوی دکرن انا بینی بجه بینه ev nexweşî ji wek nexweşiyê dilî û hêdî inşallah ji me dûr bibin. Rayê her kes dibîne çîniya bi gel got ev nexweşî pêşî li wir derket wan ji kê wek me pêşî ew nas nedikin bê nexweşiyek çawayî heger tabî ev îddiaya gotên kirin işte li laboratwara hatiye çêkirin sazkirin û bernav millet dane evana em kêrekekê bihêlin van teoriya xwe وان جي وقت ما ناس نذكر وان دوسي ما هذا بقاعدة وري حشك جناب خزو درخسن جن روجوا خو درخسن ادي راحت درن كار ويشي خو دكن نا ابوريا وان زيده خرابو ونجيكي انساني وان زيده مرن شي قول ملت دكبه وقوقت gerek millet Peygamberime aleyhissalatu vesselam müdari bike iskadını reklamajı derket حتى أمريكا قوتني پیغمبر عليه الصلاة والسلام نقل كرنش 1400 سال آنين روجاوا خد قال قوم ملتكي في الهند حاقجي مسافة والقاعدة وقرالي قو كار بدستا قوتني بيان كرني لو أنا بداري كن وانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جمر بداري كرني أم هين بپیش فترين قو أم لوانا بداري بكن وبين خوشيهاني مغلوب بكن أو چني حاقجي شخون مسلمان الحمد لله حاقجي بدسميجن ايجو بدسميجن حتى انها جريك فهم كربن ايدي جريا خد تعالى في خلاصي من الدنيا هنا الاخرتي جكسه كيرتني ناف لازم ام دس الميجو دسميجي بيجرين جبو خدي تابيكي اما بينا ممكن نقول بالسببك نخشي عنه السبب جونا دس فكرنا الميجي وباقج قلتنا بدسميجي قادو داتشي جريك مره مسافه تاخذنا واخا وإنسانا جبنا جو هكر بوان إنسان هذا أو نقشي ما يمرو بمروها بيجي كده روان إنسان نهاري تجيروا القهوة والوان تشتدين درني إنساني جو جاهل وان دريني حقيقة تبقى عيدا وقرال جوان تني بين شحب شحب ده حب لدورة ماساكي دجفين ووجو تشتد تني ووجو نقشي تني ووجو في حمر الصلاة والسلام نقولي وقتي بافيش ونقشي هذا دوری هب بسکنن نزیک هب وگو برای سیفتین چی گفت حقیقتا قال لك انسان جي كيف اخوه جي ذوق اخوه جي كارويشي خوي جو نتو كارويشي جوانا جي خو دور ناكم ببرا اد نخوشي دوري مهر براسي نخوشي حقيقتا جو ليكولين اكسل بكرن وجويد رهاني دركبن ريت فيش تري بنها حتى كده قلت نشتا ايجو يا قوان شينن يعني بحثا كار هذا كلام جوان بهتر شيء لو قال لك بهدور الكابن اوت بوزاوي فاكتورينا بهفد كارجه هذا الجمع هدون نيزيك هدون بهفد الشغل حكي جوان ده الكابن راس افجي ممكن لاوناجك مخابن حكي دوري شيرتا وامر رسول الله تعالى يرك مرب في تشكي خلق وك خلقي مرب في شكل ليبنا يعني مرب النصيحة في حمر الصلاة والسلام في داري بكي طبعا وإن شاء الله جمع دور بفهم وطابكي جرك مرة توبة استغفارك يجي قال لك بكي لورم طبعا قش هل شو قيسي سبب ظاهري هن جيكي بانانه سبب باطني جيكي هن أو جيكي جناهكاري وعصيانان إنسان يقول إنسان جري دركتن استغفار جرك بيكرن توبة جرك بيكرن الرياء خد بقر سبب تشيبونا إنسان خلق قادر إنسان شيء دوينا وگر انسان سر بنا تفکر بکن دورا ایرو مرن نزیکی هر کسی بی هر کس جدوه بهتر زانی گوه مرن نزیکی بی اوینا جکی آدو داش خلقه رو لتشه گوه حکومت آجد کبن هنه او جکی بعدالت و بزانبون
وحقيقة فرسقريكي ملت چه حالي دي جبر بي إيشا هاني بس قال لك قسم أصناف هانكي نما استفتاح ذكر جبر بي إيش بيشتي وأب إيش ذكرتي مثلا قلتنا مكتبة بو سبب مغدوريتا قال لك أصنافه جو خدمته خواردن وپروردهی ذكر وك قانتينجيا وك مثلا قرطاسيجيا وك إنسانه بو سرویس چینین زاروف دبرن مکتبه وتانین و ایگو وانا بگریدای نجکی گل تشتیدنی نجکی هم مثلا سکتورا خوارنی سکتورا بان تشتیدنی پاستانا بانا نجکی گل مکتب واجی بگریدای بون مکتب پشتی گو پروردهی خلاص کردن دانیم که کشکیاتا سر اینترنت یردکن وانا گش گل لکی مقدور بون لحکومت دیکبی الحاله وانا جی بپرس چاو بو وقتا گونه پیش درکت حکومت همه سر فابریکاتور سر خودی فابریکا و سر خودی شرکت سر کار خودی کارگری گل کی مزن سکنی و از معاشی کارگری و حتی نیری بدم و سوارتان از رازینم و آنج کار در نخنه بیا گاو خوشی باش بو خوشی نشان اما گرک لبان ناف خرطش حقیقتا بنره وقتی ده کیش بینا مقدور بوی اصنافی بچوچ گلکش بینا مقدور بوی لولا اصنافی بچوچ يعني هر شو قيسي ند السكتورة خدمتها پروردهي مكتبة جدبن ديسا وقتاقو معلم ماموساتين جدرا وقتاقو قدرو تشيدن وقتاقو دوت اسلافيدني كش لوان دنارن حياة وحياة آبوري بوان حكي زيادة تبزي برد افانا يرو كش دماغيتا قالك تمزندني اسلافي بتوجو جبونا قو خلق كتن مالاخوا خفاكشان دنجيكي وزنجين جيكي دارن هما ماركتي هاري مزن لوان درنا عرش برشاخه تبي سر هبت زود كل وتمالي اصنافي بتوجد بتمامية مقدوريتك مزن دني جرك حكومة لسر بيناجي بالسكنة وآدنا يجي جرك قاعدة وقرار وكي تشيني حكي سرد لمنطقي بعقل ببن شرشوا عقل وجور باوريا إنسانة جرك باناج كل سر بالسكنة سر حقيقة هجر محك تاني خشك هر كسي تاخذ هندك أزبط كمان قاعدة وقرآن شهادة روجي شهادة روجي هذا إيش بكي كذا يا خلاص بشيء يا جوافات بكي دو شهادة روجي تاخذ سر هبد بكي مهك وانقش تاخذ هندرو ومصرفي وان مصرف جيران وان كراوان غاز وان فمشانا جوان نسينه بهو خارنا خوش كيس خو تامين بكي مهك بسكنه أزبط كو أبي شهاني وبيس سويات جو تاخذ بين كنترولا حكومة غير كنترولا وزير صحتي بله خدا جوارا زیبه تانی درمان درکبه بله واناش الحكومة كان بوانا أزمكي وتوبة ريبد عالمة ريبد الزاناكي بخلقير وانا بين برهدو أوجكي تشتاج إنسان الرجل إن شاء الله ويشتر إنسان رابع نقشيه که سیفدین شبکه ترور یا اسرائیل کو سالا آوابیه حتی نها براستی حضور و آرامی نهشتیه عالم اسلامی را نخواستم آخا فلسطین و در دوره دولتین در دوره دمک دریج دولتين كو ملتي وان عربة وجناري بيجن هيفن روجلاتا ناوين ام دكارن بيجن اورتا دوغو دمك دريج دجمنانتي كرن بي اسرائيل را بيرا شر كرن براستي لشر اسرائيل ده مغلوب جيبون جبر بلكي زليلتيا وان بو زليلتيا دولتي اداره بان دولتي بو لبلد وان دمي داوية دا امدن هيرن هناك خفروتي كو امبيجن سروك دولتان يانجي اداره وانن جبو بإسرائيل را تيكلي خو زيده بكن هناك غاوا داويجن اف مسألة جكيجان هيلي دا وندخوازن لبنيرن دنا في حفتي دا سروك فلسطين محمود عباس شي هناك خبردانا كر براسي اف جي دروجه ده ما خواستم سري خبر بدن اف قاوين كود خوازن باويجن دولتين كو اداره وانين وان عربن دولتين عربا و ديسا برخدانا فلسطين نافخويجي ونشوا للتوري وان دنيرن
Yani jibo xatir ku milleti me mesele fehim bikir. Em her seryavi îro ümmet gor peygamber bije la şekiye. Ve la şak şeki. Yani Amerika bejin Arabistan aliyeti Afrika aliyeti Türkiye Beşiktaş İsrailci hançereki zıtar kalbi ve la şak hatiye yaptı. Hatta ku ev hançer dernek ve ev daşehan her kanay rüya Çin'a bine. Yani tek da هدفم فاده چه بکه امپریدم دخوازه اولاده مسلمانا ولات ایکو خلقی و مسلمانن سرکه ای به واسطه سرکه ای فروتای او اسرائیل لهب ورن نها شش حب دولت به هاوی او اسرائیل لهب هاتنه اویا زلتک مزنه یعنی وانا وقت دخوازن işte ve kanseri ve hançeri dve laşi de kabul bikir. Ku daim u daim ilel ebed ev laşehan ku edi ne serheşefe. İda Mahmud Abbas çıgote pişti ku imarat o Bahreyn ve ev İsa'yı batmak çekirir. Goten me peyamek hev çekiriye. İdi emel hev hatine. İdi emi bibin dosti hev. Emi aboriye hev dünafada bilim bikin. Ve hevvatine çekirin. Mahmud Abbas godverde psikolojik neye? Go psikolojik mezun çiye? Psikolojik mezun evvel ki Filistin'deki payitaht davet Kudüs'tar bu helate. He ava nabiye. Ava psikolojik. Yani eğer teşhis vakti teke vakti ki Trump bu sarberi sanata aslı tali avakir ve sanata sersali de Kudüs kırın düşak Roava dan Filistin'i Rohlaci yani Batı Kudüs'ü dan İsrail ve Kudüs kırın düşaka yani habuna İsrail kabul dike. Yani lehvatına ki vaha Trump avakir çekir. İda Abbas cidbe ki esas psikolojik mezun ev lehvatına neketiye jiyani, neketiye hayatı. Yani kötü keverre diye bir psikolojik nebide. Yani öteki mani براستی آنها جی لهبهات ناکو امارات بحرین سعود سودان سر ایستادرنه ایدی بیشتر ارمی yani bir şey normale zaten havca vahayı gibi hatta bahre o arat el hevkep aynı proje teşkil İsrail ser gaz babaranda yani ser hak babaranda ser cihad babaranda yani Mahmud Abbas umalvern ne baranda yani دبر حوجه ملتمه بیا باش بیم بکه ایکو سریخ لبر امپریالیزم رادیکه سریخ لبر امپریالیزم هلده اسرائیل بمبا بسروان دبارینه ایکو ذلت قبول دکه ایکو سریخ جدولمر توینه ایکو سیونیزم سریخ دکه سروگ سرتاج اسرائیل چه دکه اسرائیل وان برتیز داوان یعنی رشوت داوان یعنی خلات داوان حوجه انبیا باش بزنن ربي علامة القرآن مبني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يعني دبي عزة الشرف إيه خدايا إيه خمسة ما نكبي باوري أنيه عزة الشرف إيواناية لبلد بمنافق وتشيان في بناك يعني كيد خذ عزة الشرف بقرة بر الحماس مزبكة بر الإسلام الجهادي بزكة من بنا عزة الشرف تسوان ده الحمد لله بر خدانا خد دومينن ريخو ناتوينن وأمت جيش قوان را سربلده أما مخابل خاص كيبي شوق كيبي حتى فجأة جاليزمت امبريال بصرف الترقاش قبوده كان بيباوان يك ناكن دويا چه دبه إيرو اف بيبي كو ناي قوتن دبه جه دبه كو إمارات و بحرين إسرائيل کرنا أبيات بسكري كك مزنه Psikolojik mezun çiye? Psikolojik mezun ki İro işte Trump gotiye yani kırın düşer. Ali ki tarafta İsrail'e Ali diye payitahta Filistin'e şu aviye çiğne psikolojik.
كيكي سيف الدين وقت ما هندك ما وكي دسي دقة كيكي نور الدين سروي مسألة ونجي كوتني وخبيجن لورا اشترا برنامج مدى برنامج یک میدانجی زندی هيا. بله. راستی مسألة أبي محمود عباس سركي فلسطينا خيالي ياجي أمبيجن تمثيلكاري خيالي بيشي وقت أجو أمريكا بيانات تاغو أمي في بلانا مزني 6 سالة هيدي يعني معناوي أبو هيدي أمي فلسطيني وعرقا فلسطيني تنر بكن جحار شو حولي راكن بحيلة وبعدين مشي بكن إسرائيل ويجي كنرجو حقيقة تختي ويجي لبر هجاندني دهجة درة جبر بيكي ويجي كي برتقك نشان دا و تبي كومل فلسطيني مجاهد والمجادلة كار لها توكر وارب هفتور بريالك قرارك دان وامي بهفدور دجي إسرائيل مجادلة كي كي أمكاربن خوا وعرضي خوا محافظة بكن ويا اشتكي خوشي وباشو لبراسي جويرو جيدة از محمود عباس وج فكرة وج إنساني وكوي ده شبهات قال لك ما زندبون دقيقة كيما معايا كيس نور الدين خبردان خوا لجوروي لهاب توب كده از توب إن شاء الله تبقينا حتى إنها تشتكي الراس ده عالم إسلامي دي جبون منفعتها إنساني خوا نكرني جبر بيكم جوزي بيجي إيرو همان وقو روفي وغريا سر أصلي خوا هما اقتدارا أمريكا جبوغو هات جوهرتن دي سويجي كي جخور وقو حنجتك دي بهانات دي وغريا دبي والله هجر أز دبي عمري خوا فاشي دي بآوان عربي جو إخانة بدعوة فلسطين ذكرن وبإسرائيل هاتن سر روشا آساي أجي كبوار نكرن في خطاهاني أزي بتمامي وندابكم لورا مجادلة جي والسر نقاب سكنين الشبكي راجل مجادلة ناميني لورا هو علميني استوي جو خايني وان آغاي وان باويجن بروان فهمكر جوه هذه خلقي إنساني ملتي بربي وان غروبي مجادلة جي يعني حماس وإسلامي جهاد وان بهرن جبر بيكي زين بركي ديسا إخانتا خوي قد تينتا وان جيكي هبو وقرار هاتن سر حالي خوي عربي قو إخانت كرم دعوة إسرائيل ري بوان هاتن سر أصلا روشا وك آبري وبإسرائيل جيكي بياناتا أما بين سروي حالي بري أفا إخانتك مزنة بدعوة فلسطين ري بعالم إسلامي ري بخلقي فلسطيني ري خدا جوا رازي به يكي نور الدين جيكي بيوست داوي از بيجم الزت جيكي والشرف جيكي أنجح وأنجح بمجادلة بقيامي مسلمان هر دائم وبينا بكن يرك تجاري لبندا شبكيرا وكومونيستانا سكن تخير جوان ماي مالا و كيكي نور الدين وكيكي سيف الدين خدا جوا رازي به كيكي عبد الله جي براستي ده قسمي عول ده بمربو أو جي بشتاري برنامج مبوبو بله برسكري كتر كاتبو جعلي تكنيكي و مويفاري كربو تماشاون نهجة حتى حفتيك تن ببینین خیر خوشیه دا امانت خدا بون